Ćao, lijep pozdrav youtuberi. Evo da napravim jedan video za sve one koji koriste juhe iz vrećica. A pravim taj video iz razloga zato što juhe iz vrećice nisu zdrave. Pogotovo ove ovakve, pročitajte deklaraciju. Recimo ove ovake, evo ga. Ovo je goveđa juha. Ta goveđa juha, recimo, piše kao govedina ima komadiće mesa 0,1%, a ostalo koje kakve kemikalije. Tako isto i za povrće, kao ima povrća koje, šta ja znam koliko postoja, piše 2,2% povrća kao, a od toga nema niko 2-3 komadića povrća u sve kemikalije, znači nije zdrava. Drugo, ovo od paradajza, juha od paradajza, znači juha od paradajza mora biti da ima paradajza, a ne okrenete i pogledate 0,1% paradajza, znači nije zdrava kemikalija, znači te juhe u vrećicama nisu zdrave. Ako hoćete juhu da jedete iz vrećica, da nemate vremena da kuhate, i onda uzmite ovake juhe, znači u vrećici juhe, znači unutra imate rezance, imate dve male vrećice, jedna je za začine, druga ima malo ulja. I znači jednostavno se priprema. Uzmete rezance, metnete u tanjur. Poslije toga uzmete začine, otvorite tu malu vrećicu i pospete po tim rezancima. I onda ovu treću vrećicu otvorite malo i ulje metnete preko tih začina, preko rezanaca. I kad to stavite, onda u kuhalu vodu metnete da vam provri na 100 stepeni, da se samo ugasi. Kad vam provri voda, samo prelijete preko toga i čekate od 3 do 5 minuta. I onda promešate i jedete, naravno. Sačekate da se ohladi, nećete vruće da se šurite, da se ispečete. Znači, ove su vam juhe puno zdravije. Ko nema vremena da kuha juhe, brzinske juhe, ove su puno zdravije. Znači, ovake kupujte. Juhe nikako ne kupujte ovake u ovakvim vrećicama, jer nisu zdrave. Znači, ja sam sebi to uzeo ovu neku od kelja, od mrkve i tako. Tu sam uzeo. Sam uzeo ovu s okusom nekog mesa, šta ja znam što je paradajz. Ova je recimo od paradajza. Ova je od paprike, od nekog povrća. Znači, brze, jednostavno, za brzo spraviti si. Ko nema vremena, znači, uzmite te juhe si. Znači, jednostavna priprema. I puno su zdravije, recimo. A i recimo site su, jer ima puno rezanaca, oni nabubri rezanci, puno rezanaca ima i najedete se. Znači puno su zdravije ove. Nikako nemojte ovake juhe kupovati u tim vrećicama, ali su katastrofa, znači nisu zdrave. Pogotovo ljudi koji treniraju, koji idu pa dođu s treninga umorni, nemaju što, na brzinu da nešto pojedu lagano, uzmete ovo. Te juhe site su, dobre su, znači super. To si uzmite i šta da vam kažem, puno su zdravije. Morate misliti na svoje zdravlje dok ste mladi. Evo kasnije kad čovjek dođe u godine, morate koliko toliko gledati da se zdravo hranite. Eto toliko od mene, da vam samo prijateljima što su pitali za te juhe, što ih zanima koje su zdrave, koje nisu, ja sam našao te koje su zdrave. Pročitajte deklaraciju i vidjet ćete i sami da nema nikakvih dodataka, nikakvih boja, ničega, ko što znaju mečat u juhe. Znači, slobodno takve si kupite, jer su puno zdravije, recimo. I lagane za pripremu. Eto, toliko od mene. Jedan kratki video u vezi juha sam napravio za prijatelje što su pitali da li su zdrave te juhe. Počeo sam kuhar,
prijatelji znaju da kuham, pa znam kako je kad dođeš s posla vamo, tamo nemaš vremena da napraviš juhu, onda brzinske te juhe su ti dobre. Ali eto, mora se čitati koja je zdrava, koja nije. Eto, toliko od mene u tom videu. O juhama. Eto, čuvajte mi se. Budite pozdravljeni. I naravno, preplatite se na moj YouTube kanal. Lajkajte, dislajkajte. I eto, toliko od mene. Budite mi pozdravljeni, čuvajte se. Ćao!